Lagun batzuk urtendezko bidea. Kaso itea. San Ferminak ez da bukatu dira, gaur uztaiak 16. Ba, hor azken eman zierro igual. I see you every day. Yeah. How many kilometers? Trois, quatre, cinq. Bost kilometro, hola. Nahi, hau izu ba. Hauen, sot. Pedalka jarraitzen du Julenek, azken aurreko eguna Alpeetan, edo ala beharko luke behintzat, bihar iluntzean du eta Hendaiarako trena. Eta ari da itsasora gerturatzen. Ez dago urruti, baina kilometro batzuk falta ditu oraindik. 140 inguru 2 egun eskasetan egiteko. Ez zaio beraz denbora askorik sobratuko. Ea noraino iristen den gaur. Lagun batzuk urtendezko bidea. Kaso itea. San Ferminak ez da bukatu dira, gaur uztaiak 16. Ba, hor azken eman zierro igual. Espero zen mutea ne kontra egiteko. Ahí. Esto buscarra bota deak eta, venga. Benetan da polita Kaiol mendateko beste aldea ere. Bai badakit errepikatzen ari naizela, baina egia da. Alde zatarrik ez dute parajeok, bat polita eta bestea politagoa. Ibilgailuen zarata eta jendea ohikoak diren mendate ezagunetatik aldenduta, naturan bikain txertatutako bide txiki, lasai eta ederrak dira hauek. Apenas dabilen inor. Ikusi dituzue, behiak, eta hauek, ziur Julenek ere, hauek bezala ibili nahi duela, handi egiten denean ere. Egunak daramatzagu Julen pedalkariren bitartean paraje ederrak ikusten. Askotarikoak ikusi ditugu dagoeneko, batzuk elkarren artean antzerakoak, baina desberdinak ere bai. Izan ere, hain leku aberatsean asko dira kolore, forma eta gaiak. Eta ez pentsa gauza desberdinak ikusteko kilometro asko egin behar denik batetik bestera. Ara, Kaioleko jaitsieran nolako aldaketa. Lehengoarekiko erabat inguru desberdina dirudionek, baina ez, mendate bera ari da Julen jaisten. Ta segi aurrera. Huh? I see you every day. Yeah. Maybe tomorrow. Oh, yeah. No, tomorrow I'm going to Pays Basque, Also, I want to see. but night.
Okay. So perhaps. Okay. So, good luck. Thank you. Good journey, good travel. Okay, thank you. Bye-bye. Same to you. Bye bye. Bye. Igoera bakarrik ez, jetxira luze egiten dira hemen, Bajau, eta ez da jaiten. Jaitsiera luzeak, baina ez zaitez ketxatu Julen, komeni zaizuta. Igoera luzeak baino gehiago. Nekeagatik bai, baina baita denbora agortzen ari zaizulako ere. Bizkorren nola, ba hala komeni. Azkenean nahiago gara Gillomera, 825 metroraino bajau du, eta hori garten da, bai giruan, 30 gradu ez dialako urrin izango, eta baita ikusten da, ja ez diala honik herrixok Alpietako ohiko mendiko herrixak, ja beste etxe-klase bat, eta ikusten da. Dana dela, bere gauza polita bako baita herri honek, izan bere alde mediebala bako. Ez du denbora asko pasauko hau ikusten, ze ondiokan 4 mendate daku igoteko gure ibilbidean, baina tartetxoa da hartuko dugu, herriko zenbait kale etxe ikusi eta ibilbideai berrez be ekiteko. Balbergeko mendati egoten. 13 kilometroa jartenen Balberg herrixa, ez da egitena tontorra baino lehen hau dauen edo ondoren. Edo bertan, ikusiko. Hasieran bezala jarraitzen du Julenek, itxu-itxuan ibilbidea egiten. Alpeetara iritsi aurretik ez zuen nondik nora ibili behar zuen askorik begiratu. Eta behin ibilbideari ekinda ere, ez du astirik hartu egunean egunekoa apur bat aztertzeko sikiera. Gogortxoa beritzen, Bero egiten dago batetik, eta bestetik oso aldapa konstantia dako. Tempoana, 6, 7, inguru hortan. Egia esan bere xarma badu horrela joateak ere. Ez jakintasunak eragindako suspentsea. Baina ez ustekoak izateko arriskua ere badago noski. How many kilometers? How many? 4. How many kilometers? 3, 4, 5. Hostia. 5 kilometro, hola. Nahi hau izu, hauen sotz. Sandre. Espero taberna bat egote herri honetan, Coca-Cola bat bidot, urgente. Ahora estamos suerte. El sur es Coca-Cola, ez ez. Eta Balberg, 6 kilometro jartzen dago. Hauen sotz. Akabarik ez eukala muten den portu horretan majo sufrieta gero, aio azkenean Balbergea. Eta min bat denburaz bakardaian ibilita gero, hemen atze mugimendu da.
¿sí? Sí. Ah. Muy duro, muy duro. Todo el rato cuesta, ¿no hay descanso? ¿Conoces el cuento? No sé, pero entre 7 por ahí andará, ¿eh? Con el calor. Calor además. Y yo sin agua. Se me ha gastado el agua en la mitad y... Sí. y A mí también. Muy y- difícil. sí. Y todo el rato solo. No gente, sin gente. No. Todos los kilómetros tengo... Ya. Y llegas aquí luego y aquí un montón de gente. Es súper diferente. Es diferente. Allí vas solo y aquí un montón de gente. Ahora he tomado ahí una Coca-Cola, ahí sentado, bien. Y, Muy bien. ¿dónde vas? Me voy. No sé, voy a bajar, ¿A qué voy a hora? intentar ¿Qué hora caminas muchas veces a las 7:30, 8, muy tarde. Tengo que llegar mañana a las 8:30 de la noche, tengo el tren en Niza. Tengo que decidir si voy a Niza directo o voy a Mentón. Todavía no sé si iré a Niza o... tú? El más rápido es el Nice. Sí, Sí, directo. porque veamos únicamente sí, pero en Menton hay una segunda, hay el col de Turini. Sí. El más rápido es Nice. Voy a preguntar en la oficina de turismo a ver si me dicen los horarios del tren para ir de Mentón a Nice mañana. Y si tengo bien para coger luego el tren, porque ¿sabes cuántos kilómetros hay de Mentón a Niza? Menton a Nice, Sí, menos 20. menos de 20. Yo creo que pero Voy a hay mucho preguntar. mundo, mucha gente. Ah, ya. Voy a preguntar a ver si puedo ir en tren de Mentón a Es Nice. el mejor. Sí. Sí. Y el col del Turini es muy bueno. Me ha dicho una chica que es muy bonito. Sí, sí. Es el the last, Ya. ¿cómo dices? Sí, el último. El último col. Mm. Sí, este no era muy bonito, va. ¿Conoces el rally del Monte Carlo? ¿Él? El rally. De escuchar, sí, pero... Sí. ¿Ah, es allí? Sí, el Monte Ah, Carlo ya. es una etapa muy conocida. Monte Carlo es Mónaco. Sí, Mónaco. pero el rally Sí. es el col del Turini. Ah, Es Ya. una vuelta la más popular. ya, ya. Está bien. ¿Vas a parar o vas a seguir? Voy a Ah, fotos. sí. Y después voy a Beuil. Lo creo que Suficiente. tengo 88, 80. 80 kilómetros. ¿Dónde has empezado? ¿En Barcelonet? Sí. Yo fui ayer hasta... a falta de 12 kilómetros para la cima. Viste un pueblo pequeño, un hotel viejo, al lado de la carretera. He dormido ahí. Bueno, un sitio muy viejo, sucio, pero bueno, comida buena, Ah, ok. pero muy viejo, todo muy viejo. Hala. Bueno, antza bain falta dira lau mendate, ze hor balbergetzan agerketan mendate moduan. Baina, mendatea bazala. Bueno, ez da notizio ona, baina animo, gero eta gutxu falta eta. Denboratxo bat pasa dute ibilbideko bakoitzaren goraberak komentatzen. Baina lagun agurtu eta bideari berrekitera doa Julen. Azken igoera gogorra eta gero jaistea tokatuko da orain. Zenbat? Batek daki. Agian puntuko igotzen da berriro, datorren bezala hartu behar. Bueno, aldapan berango jasela eskerrera hartu eta berriz be, derrepente ja goluz. 7 kilometro dako puerto honek, behintzet aurreko baino motzo bada. Eta ez dut uste, jente askoken juntoko nahizenik.
Berua besta ja lehen ainakua bintzera izetxu dago. Eta hobeto iruaten da. Baina aldapia formala dago, Aldapa bera bat tarteka baina eskerketan da, Ez dugu larri bajaitea, baina... Bueno, apurtua... Lehenguan aldean polita, Ingurua berdi hau arbolak, tarteka keizpia bai, 3,7 kilometro, tontorrea. Eta askoz politxo da, eta beste sensazio batekin askoz guztu nahi hemen. Aldapia bako, bajaiten ibiliarren, oinarte bastante gogorra, baina justu zuen moan lehengo konstantzik ez dako, lehengoak ez eukan deskantzik, eta hemen zati honetan egiten dago naiz daiko, ondo pan lekela. Aiziak kontra, baina bueno. Bueno, hasieran da bukaeran dako honek, mendate honek aldapia, Baina bestela hor erdiko tartean oso gustagarria, eta bidean nian politia. Hau akabera hobe, oso politia. Eta nik uste dut, ja, aste bete bizikleta gainean jateko akabe alderako olako puertuak ondo datozela, Eta ez, Belgikako modukoak. Antxa dut ontorra. Ara, txakur bakarti bat Lakuyoleko gainean. Mantxo doa, Julenen albotik pasada iaia ikusi ezpalu bezala. Zer egiten ote du txakurrak berak bakarrik mendate gainean. Bakarrik? Ez dago bakarrik. $1,400. 1,400. And you make cheese with fromage? Non, viande. Viande steak. Yeah. And where are you coming from? En bas là. C'est ça? To the farm? Je descends avec le troupeau là et je reviens après. C'est bon? Yeah. Pero, there is no mucho verde aquí? Si. No green? To eat? Si, en bas, si. Si? Là, non. En bas, oui. Oui. Ok? Merci. Ciao. Au revoir. Avance. Apur bat desmadarruxako hartaldia, eskerra laguntza joanak dako nahi. Avance là-bas. Avance. Judet là-bas. Karen, avance. 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 Txakurra finak, Pilatxoa bai, Bonjour! Alors, on se change une photo. Do you want a photo? Yes, Italiano? Italiano. You speak English? No, English a little bit, español. Español. Yo vasco, Vasco. No español. pero hablo español. Ok. Ah. ¿Da dove arrivi? ¿Da dove vieni? ¿Dónde vieni? Ruta de Grandes Alpes, ¿Da Tonon? Tonón. ¿Tú vas a hacer lo mismo? Contrario, sí. Ya, Al has empezado ahora. Sí. ¿Conoces los puertos? Galibier, Risear, ¿has subido? Più o meno. Has subido antes. Sì. Sí. Più o meno sì, l'ho fatto a pezzi. Elkarri atera dizkiote tontorreko argazkiak. Italiarra badoa, eta Julen ere bai. 3 mendate baino ez zaizkio falta, orain astebete, Tononen hasitako bidea amaitzeko. Alpe handien ibilbidea amaitzeko. Eta bera doala beste geldialditxo bat bidean laster. Begira nolako herri ederra hor argaizpean. Polita ikusten da goitik eta
Ikuselako ederra ikusten den herrisa hemen behetik, Beste jaitsiera eder bat eta kolore gehiago. Berdea, nola ez? Eta ikusi ditugu grisa, beltza eta orain gorria. Lasai doa Julen mendiko bide estuan bera. Bide estua da, baina lasai doa bai. Ia beretzako du eta dena, ez da bilapena sinor. Begien biztan du, Orgoitik hurrengo herria. Gaur begatu nahi zerritxo baten deskantzutxo bat ditzen, pentsatzen aurra jarraituko nirela eta azkenian ikusi bertan geaketa erabaki doz, mendik eta San Martineko mendate gainera ondiokan dauz 22 kilometro eta horretxako 18 goruz. Eta lartxo da, atzaleko zazpira dira eta pentsatu hemen geaketa. Eta, hemen txezo sartzen nahuela, aukeria berraiteko Suitzako lau laguneko kuadriatxo batekin. Eta honek da bizitzen, 4 urtetan, injaue, utxora bera nik inotena, baina iparraldera utik hasita, baina mendiz eta oinez bakarrik. Eta gaur dako azkenengo eguna, eta hurrengo urtean, hemen hasiko dira, eta bukatuko daue mentonen, ni bukatu duten leku berdinean. Aber, esaten dozkoen. We are doing our 4th stretch of the way from Geneva to Nizza. And this time we started in Moudon and we have been walking for 16 days now. And today is our last day. Ah, okay. And you are tired or? Well, today is okay because we had only a little way to do. Yeah. But the other days, sometimes the legs were really, really tired and heavy. but with an apéro, it's always This is nice. It's nice and life is. The place, the mountain is very beautiful too. Oh yes. Yes, it was really very Many wonderful. flowers. Yes. Flowers Yeah. and flowers and Flowers flowers. and animals. Animals, yeah. Even So eagles. Eagles. We saw eagles. So today is the last day? Yeah. Nice. Tomorrow we go by bus. We take the bus and go to Nice. Okay. And then take the train To Geneva. Geneva and Zurich. Zurich. Okay. You are from Zurich? Yeah. Yes. Yes. Winter tour. Okay. And next year, another stage or is finished here? No. Next No, year we do next the year. rest. We To go Monton. to Monton. Ah, to mountain. Okay. Okay. Okay? Very good. Thank you. Eta lotarako lekua ere topatu du Julenek, Saint-Sauveur. Aurreko egunetan, gehienetan edo askotan behintzat, kartera ondo astinduta ibili behar izan du. Oraingo honetan, hobeto. Hauxe da nire gaurko lolekua. Kanpin bateko litera gela. Eta bi lagun dakot, Pariseko bi gizon, majuak benetan. Eurekin afaitzeko, euren jana jateko eskaini dute, baina joango naiz herrira, zoz topa egiten duten. Eta eharkin godo gaur hemen. Atzo baino txukuna behintzat.
want to fly with her. Los padres de tu marido son vascos, Vasco. Durango. Hola, Durango. 8 egunetan, 7 kilometrotan. Pintxazoik ez? Azkenengo uneko, azkenengo igoerako, azkenengo kilometroan, herrioia ditxelda. Pintxazoa!